Rodigeda, na Miss P, Kaparapara FM. Di Parapara FM ya kuparesia kasho yela Afrika Shipembe loko bara mtachiri sindu kubatanganeza kasho mushpida chambeka mshimo ya Rodigeda nengazina ndivyo MSP ndichirikari chimbira roto uva zvino shikeshtoro awara ya utahe he ndiyo nembeka mshimo ine kayoi vadobwana watutuwedzo vadokunu diba no pfesizoro nari chibwana batu bange ulegeregeni voshikisa hani nabane bakaditogonya refono rubasendedza tsini mtachirizo wa Parapara FM riba dibe kwine nga ndizva ndeme uri musiri chikubona batu bobverera riba pfesese kwine uri zvadisa anu uri basvike hapa hude babahoni live Facebook na YouTube batonda Parapara FM renano emisiyote chera TC 87.9 yakano 7.8 DSTV ODBK 811 ndisifunanga manda musendichibona bone afoka zi comment bashikubudziza zimbudziso bamwe bashikolumelisa mashaka na zikhonani zvote zotanganiziwa tichelezo Parapara FM ino washwa dobala na musi bashivurira ka television ka story chashu chichaba chione cha mubango oba ahone ari ngotho mumubona hapo pezi aba kama pungo presenter romubona nawo ahone Rabar seduto mudiba kwine pezi achididibaza arindiene mulisa mudao razviporo ndi mwana wa hayani ndiene Rodigeda naye na musi mulisa pande ndionotoitani vatu avatu atontakanidza ndira udiso ndiri kuwa ndiri mulisa kandiri spororo arali mulisa ngori yes mulisa ndela nedzina langa labukuma ti like it's what I'd say represents me to the core zvasipona notomba ngopedza ndizvo midai vatu enange sasolo wenda waone hauna dzi nickname zvezvo rikwamba bazana papo diba unakati razdiba uri una sponono huna hauchipfimbinana lia limwe fimbinina shanda pa huna limwe futhi kana la chipfimbini mara odala but nenda difunana la sponono and I've also realized to nenda nge ayani ndo futhi hi Miss Pindi Pipe so it's just one of those so nendi difunana la mulisa mara la sponono ndoto staka nalo can say that ndila staratani zabudibudi kezo nongwana aziko wajena nongwana Omodiri zvezvi azvikotaruchedza apa omodinamba tomwamba mafungo aSasolburg karumisere murao aruchera aSasolburg ataruchedze rwendo rwawo roto ralwa ngapi ayapi chikoloni uri mudibe kwini okay so nendo bebera Sasolburg Hospital nga 1995 ndione wenda bebera one ndalwaone I would say my entire life ndandi Sasolburg or most of my life ndo pfulwa Sasolburg ndichibwa chikoloni pedzi I primary school ndo jena AJ Jacobs high school ndo jena Technical High School Sasolburg and then ndo tochinchavo zvezvo ndiko ya tertiary like I said ndo aluwa ndi nabo mani wanga na malume anga na miyanga bawone utobori mawe bo tabanya varisiya tikati vavatuku pedzi radisala nabo mane nabo malume ayani and yeah I'd say uchilanga wote ndandi ndiye nange Sasolburg umeni choni pfuriso bewe chani Sasolburg ndingatori nendo bebwa ndono vaSasolburg so ndingazitomubudza straight uri hotoite yamini mara pedzi ndozdiva uri makhulu anga beba mianga vachibva side dzainange Free State lately and then makhulu anga vamukala beba khotsi yanga ndivone vane vabva Vondwe Vufulti so kamusi vakhoenangei vakhocheka madam wavo I don't know in somewhere settled that side tamba ngopedzi tidhibi nendori ndichibebiwa ndawana uri hai ndi muthu wa Sasolburg izvi azvikwaruwa nga uri bunje vatu vane vakazi television yanefa bunje yavo udipa pachambure nenda ndichamba badi ngo ndichikwaruwa ava mwana dene achikwaruwa pande nenda ndula mwana anenda tobudza na vatu hayani uri TV kaidzimiwe voniwe nne okay ndachitobudza uri TV kaidzimiwe kauvoniwe nne nenda ndichipapa I've always been very vocal and ndikoliva uri naye yani vachintendera uri ndiyambe ngomfesa chimwe na chimwe chine chavambiruni kana mumbuloni wanga vasankandiridzi uri kamusi like I cannot express myself vachintendera uri ndiyambere so ndwaluwa yes ndingadirivo hey achikodoro papa liyaifila papa sorry atilifuti zvavudi mara I would say ndova ndi vocal yeah I'd say that and I and vachidintendera uri ndive vocal osina nanga taidzona nti ngechi chipinga mwana nyana mulisa chikadiva mutuku ngoralo ugodivona chitodova mini TV ndikale TV ndichifuna ndikotozvumbura zvavudi ndikadiva mwana mutuku ndandichito jia ukoiva na roll on chitoima kachivoniso ndaita unga kamusi ndiko presenter kayo TV and ndingadirika musi ndakadiva mwana mutuku nga icho chipinga ndasati zvidiva uri yesu zvithu zvavudi ndikotozvisenda enange out there okay you know
hezwi ndi zwone zwine nda khou ṱoḓa u ita vhutshiloni yanga ende nda sa zwiḓivhi nori ndi ḓo swikisa hani hanefhaḽa fhedzi zwo vha kha TV u bva kale zwi muhumbuloni wanga. O sumbedza fhungo ḽori mukegulu vha ri sia musi a tshi kha ḓi vha muṱuku a vha na miṅwaha ya 15. Yes. Kha ri ḓo lavhelesa uri zwa mukwama nga nḓila ḓe. Yo. Ndi vhona unga u xelelwa nga mubebi zwi sina ndavha uri na miṅwaha mingana. Ni muthu muhulwane, ni muthu muṱuku, ni muthu wa tshinnani kana mufumakadzi zwi a vhavha. Fhedzi ndi nga tou ri nṋe na khaladzi anga ro vha vha mashudu vhukuma ngauri sa zwe nda amba mmawe vho vha vha na dzikhaladzi na vharathu vhe vha ḓa vha ri dzhia vha ri alusa sa vhana vhavho nga lufuno lunzhi. So ro aluwa zwavhuḓi nga maanḓa all thanks to malume anga Tsieni, Muhau na Manefulu na Livu. Havhaḽa vhathu ndi vhone vhane ngongo vho ri ita vhathu naho mubebi vha vha si tsheo. Ndi na muledzi une ndavha nawo thi ndi khou ḓo tama uri a u bve muledza khoi. Hi, Molly girl. This is Zala. And I just want you to know that watching you grow into the remarkable person that you are today fills my heart with so much indescribable joy. Your dedication, your resilience, and the grace in everything that you do are truly inspiring. I want you to know how proud I am of you, not just for your achievement, but for the kind, thoughtful, and grounded human being you've become. You are living proof that dreams backed by hard work and integrity, they do come true. Keep on shining, keep striving, and never forget how deeply loved and admired you are. I believe in you completely. Nganyen Lihle believes in you and will always be cheering you on. Love you so much. You are our pride and joy. Oh man. Tshitshilisi wa Phalaphala FM ndi zwa ndeme uri ri ite ri tshi humbula hayani musi ri tshi khou humbula hayani zwi a ri thusa nga maanḓesa uri ri kone u vha ri tshi khou sendedza mbilu dza vhaeni vhashu na vhathu vhane vha vha funesa nga maanḓa. Mulisa ndi khou vhona miṱodzi Right? avho ndi muṅwe wa muthu ane a vha uri vho mu alusa. Ndi mmanelivo ndi khou tou bva ngavho zwino ende vha muthu ndo amba navho ṋamusi a vho ngo vhuya vha mbudza uri wana surprise ngafha vha plana na vhathu vha Phalaphala. Hayibo guys ndo livhuwa ndi mwana wanga comrade Tissue u ḓo kona u muṋekedza zwino ndi khou tou tamesa nga maanḓesa mutshitshilisi wa Phalaphala FM uri ri mbo ḓi hafha kha Mulisa ri kone u pfesesa uri nga ngomu hawe u khou pfha mini nga hetshi tshifhinga musi a tshi khou tou bva u wana mulaedza wa muthu ane a vha uri o mu alusa u bva a tshi kha ḓi vha muṱuku u swika hezwi zwine ra khou vhona Mulisa si ponono a re hafha nḓuni dza khasho. U khou pfha mini nga ngomu hawe? Tshiponono pande ndo takala nga maanḓa ndo vha ndi sa khou vhuya nda zwi expecta nda songo vhuya nda zwi lavhelela na luthihi uri ndi nga pfha mulaedza wavhuḓi so ndi khou bva kha muthu ane nda mu funa nga nḓila nga mbilu yanga nga mbilu yanga yoṱhe. Tshokola na u amba ngoho iwe ngoho no ndzhia ngoho na ntshuwisa. I was not expecting this. Fhedzi havha muthu ndi murathu wa mianga ndi vhone muthu ngoho vho itaho uri ndi nga tori mini ndi vhe the young woman that I am today. Mufumakadzi ane a vha ene ngomfesa like ndo aluwa ndi tshi sedza khavho nga zwithu zwinzhi. Ndi muthu ane vho ḓifunga nga maanḓa ende vha na lufuno lunzhi. So na nṋe ndi kha ḓi vha ṅwana muṱuku zwezwiḽa from I guess from birth I can say bva zwezwo ndi kha ḓi bebiwa bva tshe nda bebwa ndi nga ri nda ndi tshi sedza khavho ndi tshi ri na nṋe ḽiṅwe ḓuvha ngoho ndi tshi aluwa yo havha muthu mani because nda ndi tshi vhona zwiṅwe zwithu khavho zwine zwa vha special nga maanḓa mani ende ndi a livhuwa for role ye vha i tamba vhutshiloni yanga. A thi khou ri nda zwi ḓo vha hune nda vha hone zwino arali vha songo panga tshanḓa. Kha ri lavhelese musi a tshi vho ya magudedzini ya nṱha ndi hafho ri khou mu vhona a Yunivesithi ya Limpopo Tafelop. Ndi mini tshe tsha ita uri a dzhie tsheo ya uri a ye vunḓuni ḽa Limpopo ḽine no alutshela hone ha ngo alutshela hone a ye a dzhene tshikoloni tsha Tafelop? Eyo mbudziso thi i mangadza vhathu vhanzhi like zwine a khou mbudzisa zwone a thi khou vhuya nda mangana na luthihi. Vhathu vhanzhi vha ḓi mbudzisa uri ene o aluwa Free State a fhira dzi yunivesithi ngafha ngeno Joburg a tou ngei Limpopo zwo ḓisa hani. So mmane wanga vhaṅwe vho dzhena University of Limpopo
vha ita course nda ita na nne, so nda ndo to ṱuṱuwedzwa ngavho uri mulisa a tshi mulayini ene ngei ni khou vhalela zwithu zwa so khomba na mushumo hayi a nga vi na khakhathi ndo kona u ṱavhanya no wana mushumo na mini zwoṱhe, so ndi nga tori ndo ṱuṱuwedzwa nga mmane wanga fhedzi na nne ndo rali ndi a takala uri ndo i dzhia yo tsheo ende ndo tenda nda hena ngei University of Limpopo ngauri ndi hone we buḓo langa ḽa takuwa hone. O vha tshi khou guda mini haningei? Library Information Sciences. O fara heyo Library Information Sciences ndi mini tsho mita uri a dovha fho nange Library and Information Sciences ngauri eno ntsumbesa zwo uri musi a tshi kha ḓi tou wana musi a tshi kha ḓi wana a tshi zwiḓo zwo ri khou ḓa television. So ri sa khou hangwa uri ri tshila nga tshifhinga tshine ndi nga tori mini employment rate ayo ndi nga tori fhasi zwavhuḓi a si yavhuḓi na luthihi, i fhasi nga maanḓa. So nne nga hetsho tshifhinga musi ndi tshi ya tshikoloni hawo mafhungo a u tori tshimbilani ni yo vhala zwithu zwa so u itela uri ni kone u ṱavhanya ni wane mushumo konfesa ngauri habe hayani kanzhi na ri ni khou ṱoḓa u ita media sa career a zwi pfesesei ni konfesa fhedzi hayi nne hashu a vha ngo vha na problem zwezwo ndi tshi vha vhudza uri hayi nne zwa entertainment zwo ḓingwana ndo no vha ngei tshikoloni a vha ngo vha na thaidzo nazwo, fhedzi ndi a pfesa uri mahayani manzhi vhathu vha ṱoḓa uri hu vhe na qualification ya so ine ra zwi ḓivha uri hoyu muthu kha musi arali u gudela vhudededzi ri a zwi ḓivha uri hoyu muthu a tshi tou fhedzi mini kana mini u khou yena ngei a funza ngomfesa, so it was just one of those. Afha kha lwendo lwo musi ono vha magudedzini a nṱha ndi vhona unga ndi yone hune muthu avha ono tou wana mbofholowo tshoṱhe uri a nga kona uri kha siko zwi kana zwezwo zwine a funesa u zwi ita u sokou uri shavhi nyana u ite dzi audition fhano na fhaḽa hanefho tshikoloni kha musi dzi ḓirama fhano na fhaḽa ene hafha magudedzini a nṱha ndi mini zwiṅwe zwe vha khou zwi ita zwine zwezwo zwi khou ṱuṱula lufuno lwawe lwa television kana lwa nḓowetshumo inoni ya zwa vhumvumvusi? Ndori ndi tshi to swika first year muthu a tshi swika wa thoma sedza uri okay afha hayani zwithu zwi itiswa hani hu khou tou itea mini hu khou tou ṱangana mini ya fhethu ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi nga first year nda zwi vhona uri mani ha fhethu arali ha pfhi hu na dikiṱai ho vha hu na muthu muthihi ene ni muthu wa munna ane a vha o fara microphone o ima fhaḽa stage nda fanisa khou vhuya nda zwi pfhesesa nda ri hayi nne ndi siho fhaḽa na uyu muthu ndi sa khou thusa ndi nga vha ndi khou thusa habe ai nda ḓiyela kha SRC nda ḓi introducer nda humbela uri vhathu vha vhashu nda ndikhombela uri ndi vhe ndi khou thusa na nne na ngei stageni havhala vhathu vhaṅwe vhuya vha ndengetshelela na luthihi vha ri ahuna na thaidzo microphone ri hanifha tshimbilani yo lingedza luthihi fhedzi na baiza a ni tsha ṋamela stage na ita zwone ri ḓo dovha ra ni vhidza futhi kha dziṅwe nda ri sharp and nda zwi ḓivha na nne hafhaḽa uri this is my make it or break it moment, you know, and u bva henefhaḽa ndi nga ri hayi mulisa mudau zwa tshi vho tou ḓivhalea na khampasini uri houḽa ndi ene musidzana ane ndo mu wana u fara microphone kana khamera yone tsini naye, so zwo tou thomisa nga u ralo. Kha ri ḓo lavhelesa luambo u khou sumbedzisa fhungo ḽo uri a lutshela Sasolburg hune a si hayani Venḓa fhedzi luambo ndi khou ḓi lupfa zwo ri lu hone Tshivenḓa e khou ḓi tshi amba zwavhuḓi. Afha hayani kani na vha ni tshi khou amba Tshivenḓa? Hayani ri ṱanganisa Tshisuthu na Tshivenḓa fhedzi ndi hayani ha makhulu wanga Francine mini kana mini ndi a zwi ḓivha uri khou ambiwa Tshivenḓa ende ndi nga ri ndi muthu ane na musi ndi sa solo roṱhe sa muṱa ra tshi zwi ḓivha uri ndi zwa ndeme uri muthu a ḓivhe luambo lwawe lwa ḓamuni, so vha tshi ḓi zwi ṱuṱuwedza vele uri Tshivenḓa ri khou tea u tshi ḓivha mini kana mini, so ndi kona u amba Tshisuthu ndi kona u amba Tshivenḓa ndi si na problem. 2018 ṅwaha gidimbili fumi malo ndi wone ṅwaha we ra ḓo mu vhona a tshi khou ita ndingo dza Real Goposa, zwo ḓisani? Hey bande ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi nga tshila tshifhinga mbilu yanga i khou vhavha hezwo nda ndo vhaisala nda ndi khou tou bva u xelelwa nga mushumo wanga kha radio wena ngei Polokwane nda ndi khou hasha henefhaḽa community radio station Polokwane nda xelelwa nga mushumo nda pfa na nne zwino ndi si tsha vha na fhulufhelo ḽa uri izwo zwithu zwine nda khou ita huna hune zwa khou ya hone mara khamusi ndi khou kombetshedza khamusi a si zwanga nda ndi tshi vho ṱoḓa u laṱela thavhula if I can say that, and ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi uri muyani muya wanga wa fhasi nga maanḓa fhedzi vhathu vhe vha vha tsini na nne ndi khou amba dzikhonani ndi khou amba mashaka
na vhathetshelesi vhanga nga itsho tshifhinga vha ḓi nṱuṱuwedza vha tshi nsendela flyer iḽa ya uri hai man mulisa hu na dzi audition hu na dzi audition tshimbilani yo audition ndi khou ri thi nga ḓo ya nṋe a fhethu ḽiṅwe ḓuvha ndo ndi khou bva Bulugwane ndi thekhisini ndi khou tou zhumbula zwavhuḓi ro thetshelesa Phalaphala FM advert ya Mzansi Insider presenter search uri i khou ḓa Bulugwane ya vha i khou tamba nda zwi pfha na nṋe muyani ndi ri hafha kha musi mudzimu vha khou amba na nṋe ndi khou tea u thetshelesa a zwi konadzei uri huṅwe na huṅwe hune nda ya hone muṅwe na muṅwe vha khou amba nga houḽa muṱaṱisano nda pfhesa uri a zwi ngo khakhea uri ndi yo lingedza yes ndo vhaisala yes ndo xelelwa nga mushumo mara a zwi ambi uri ndi khou tea u laṱela thavhula so ndi khou ri ende ndo to ḓivhudza ndi khou lingedza lwa u fhedzisela ngoho khezwiḽa nda ya kha Mzansi Insider ende zwithu zwanga zwa tshimbila zwavhuḓi badi nda wina in terms of province yashu ya Limpopo a ṋangiwa nṋe uri ndi nṋe ndo ḓo ḓa tshikhuwani nda ḓa nda isa phanḓa na muṱaṱisano ndi khou ṱaṱisana na vhaṅwe ha zwino vha dziṅwe dzi province ndi khou amba Gauteng, Free State, Eastern Cape, all 9 provinces so yeah. Kha ri lavhelese mishumo ye a shuma musi a tshi tou fhedza tshikolo ndo pfha tshi khou amba uri a xelelwa nga mushumo wa u shuma radioni kha ḓo ntshimbidza kha mishumo yoṱhe ye a i shuma musi a tshi tou fhedza tshikolo nga hetsho tshifhinga nda kha ḓi vha tshikoloni a khou shuma kha ḓi vha tshikoloni mushumo wo thoma musi a hanefho tshikoloni wo vha wono wa radioni ndo thoma u shuma ndi high school kha tshimbidze kha mishumo yoṱhe ye a i shuma okay ndi high school ndi na miṅwaha ya 17 khou ita grade 11 ndo shuma kha community library yashu ya Midzi Mahulu ndi khou assista henefhaḽa library ndi khou shumela masipala washu ndi na 17 at the time then nda ri ndo no vha na 19 first year yanga ndi university ndo vha ndi tshi ri nga recess zwezwo zwikolo zwo valwa nda ndi tshi ya hayani Sasolburg tshi swika nga ngei nda tshi ḓi shuma kha iṅwe radio station nga ngei ya community radio station ya Sasolburg then ngori ndi vha ndi Limpopo tshifhinga tshinzhi ha swika he nda vha ndi tshi vho apply na mishumo ine ya vha Polokwane so nda apply kha radio station nga ngei nda vha ndi khou shuma na ngei na henefhaḽa campusini ndo ḓi shuma as a journalist as well for campus magazine yashu Kiyaka magazine. I was the editor there and then I was one of the editors there and then nagai futhi then yaba radio station then ha kona u ḓa Mzansi Insider and then yeah zwa zwi khou ḓi na RGB zote zwi tevhelana o muthu ane mafhungo a dzindingo a zwiyofhi vhunzhi ha vhathu vha balelwa u swikelela miloro yavho kana u vhuedza miloro yavho na zwine vha tama u ḓivhona vha zwone ngauri musi vha tshi humbula dzindingo hu ḓa mutsiko hu ḓa nyofho na zwithu zwinzhi zwinzhi ro dovha hafhu ra muvhona hafhanoni kha ṱhoḓela vhukoni ya Phalaphala FM hune ho fhedzisela ho pfukela phanḓa tanga khomba ya mbedzi na ene o vha tshipiḓa tsha vhaṅwe vhathu vhe vha vha tshi khou ṱaṱisana hanefhaḽa kha ḓo ri tshimbidza kha lwendo lwa muṱaṱisano uri ndi mini tshine tsha mufha mafulufulu uri musi a tshi khou ita mbambe kana a khou ṱaṱisana na vhaṅwe vhathu kha mafhungo a dzindingo zwa ita uri a sa nyame ngauri vhaṅwe vha ya thoma vha si fhedzi vha tou litsha ahuna zwithu zwo no ntshuwisa u fana na u sokou dzula ndi khou ḓivhudzisa uri ngavhe ndo pfhesa so ndi nga ri u bva kha support ine nda vha nayo hayani kha vhangana vhanga vhathu vhane nda dzula navho vhathu vhane vha vha tsini na nṋe vha nṱuṱuwedza nga maanḓa uri miloro yanga ndi khou tea uri mini kana mini must fight for them and chase my dreams so a thina hezwiḽa zwa uri hai ebo nṋe ndi khou ofha kana mini nṋe muṋe ndi a ṱoḓa u ḓivhona ndo bvela phanḓa nṋe muṋe ndi na vhutshilo vhune ndi khou ṱoḓa u ḓivhona ndi khou tshila hone nṋe muṋe hu na fhethu hune nda khou ṱoḓa u ḓiwana ndi hone so uri hezwo zwithu zwoṱhe ndi kone u zwi wana ndi khou tea uri ndi shume ndi khou tea uri ndo rali ndi Mulisa Mudau ndi tshiponono ndi ye phanḓa ha vhathu ndi ri nṋe ndi nṋe Mulisa Mudau nṋe ndi ita hezwi na hezwi na hezwi kana ndi nga takalela u ita hezwi na hezwi na hezwi ndi khou tou zhumbula zwavhuḓi na kha Phalaphala FM ri khou ita presenter search that time yo vha competition yavhuḓi nga maanḓa hola muṱaṱisano wavhuḓi nga maanḓa ende nda kona u zwi vhona na nṋe muṋe na musi ri tshi ro dzula hafhaḽa ntanga a zwithu wina uri yo hafha fhethu ho ḓala talente hafha nnḓa ende ho ḓala vhaninyana
ngobo difungaho mani vhane vha khou ṱoḓa vhumatshelo havhuḓi and na nṋe nda ḓirwa khana uri at least na nṋe ndo kona u ḓiwana ndi vhukati yavho vhathu ndi zwavhuḓi so naho ra zwi ḓivha uri a ni nga ḓo dzula ni khou wina thi fhedzi nṋe ndi vhona unga u lingedza ndi zwa ndeme ni nga namala tou lingedza na balelwa mara tenda no lingedza ni songo tou humela hayani kana na sokou ḓivalela kana na sokou dzula fhasi na sokou ri khamusi nga vhe ndo habe zwino ni khou sokou dzula ni khou ḓisola enda zwavhuḓi dzula ni khou ḓisola. Ndi mini zwine nda ḓo zwi guda kana zwine nda ḓo zwi wana nga kha u lingedza hanga ndi tshi khou vhudzisa kha sia ḽawe ḽa uri khezwi o ya a ita muṱaṱisano kana o swika ita ndingo dza mushumo mugede musi a songo wana ndi zwifhio zwithu zwine a vha o zwi guda nga kha tshipiḓa tshoṱhe tshiḽa? U a kona u guda uri a nga vha o khakha gai u ita uri na matshelo futhi a tshi yo dzhenela muṱaṱisano wo no tonga honouḽa zwino u vha u kona u zwi ḓivha uri zwino ndi khou shandukisa hafha na hafha na hafha zwino ndi vho zwi ḓivha uri tshifhingani tshi ḓaho hafha ndi khou tea u koreka hafha ndi khou tea u itisa so hafha ndi khou tea u itisa so nṋe ndi nga tou ri for nṋe zwine nga maanḓesesa nda zwi wana kha miṱaṱisano ndi u aluwa sa muthu ende ndi a kona u guda na kha vhaṅwe arali a confessesa so ndi nga tou ri u ḓo kona u guda and u ḓo kona u aluwa ende nahone zwa kona u thusa uri na ene matshelo hune a vha hone a kona u ita zwithu zwawe ndi ḓo tou ri mina zwo naka mani zwo kuna ngauri u khou aluwa u khou guda zwiswa confessa. Nḓowetshumo tshumeni ya u hasha kha televishini ra sathu vhesa na vhathu vha vhavenḓa uri musi ri tshi thoma u muḓivha ra thoma u muḓivhesa hone musi ri sa thoma u vhona kha zwiṱori hanefha a ri ngo guma mu vhona fhedzi hangei kha Mzansi Insider ro mbo ḓi ra mu wana kha Real Goboza ra mbona na kha Sally Mathunzi iyo mishumo yone ya ḓa nga nḓila ḓe? Ngauri zwa Mzansi Insider ho vha hu lwendo so lune lu khou tamba na kha TV vhathu vha khou kona u ṱalela na mini zwoṱhe ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi ndo ri ndi tshi swika kha top 5 Mzansi Insider nda si kone u pfukela phanḓa then nda founeliwa nga vha Real Goboza vha khou ri hey musidzana vhe ri khou ni vhona fhanoni ngoho ni khou ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa ri khou muda ni ḓe khavho riṋe ri vhone uri na ri nga si kone u shuma na inwi na ri khou ni humbela for audition nda ya henefhaḽa ndi khou ita audition ende ndi tshi swika nda wana uri hu na muṅwe musidzana nda tou ḓivhudza nga ngomu mbiluni yanga uri zwi amba uri hafhanoni 50% ya hoyu mushumo ndo no vha nayo hu khou shotha iṅwe 50% ende ngoho ndi khou ḓo dzhena hafhaḽa kha i audition nda i lwela 50% yanga ngori hoyu mushumo ndi a u funa ende ndi khou u ṱoḓa nga ngoho nda dzhena hafhaḽani nda audition yanga tshimbila zwavhuḓi vha mpfonela nga murahu vhege mbili vha khou ri hayi congratulations u ḓo vha a kha Real Goboza zwa zwino ndi henefhaḽa kha Real Goboza vha Sally Mathunzi navho vha ḓi mbona vha ri hayi ri nga takalela uri ni ite ni tshi tshimbila vhona vhoriṋe zwezwi ri tshi ya fhethu ri khou vhona mashango na mini zwoṱhe ni tshimbile na riṋe ni ri itele unoyu mushumo wa hasha kha TV nda ri hayi a huna na khakhathi na luthihi then nda vha ndi khou shuma na vha Sally Mathunzi. Tshenzhemo yawe ya vha hani musi a khou tshimbila na nevha vhathu vha televishini ndi hone ha ṱangana na vhaḓivhalea vhanzhi vho yaho nga u fhambana? Yo zwa zwi khou takadza pande habe ndo aluwa ha vhathu ndi tshi vha ṱalela na nṋe sa ṅwana muṱuku ndi tshi tama uri na nṋe ḽiṅwe ḓuvha ndi nga swika fhaḽa kana ndi nga ḓi fana navho ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi futhi ndi kha ḓi vha ṅwana muṱuku nga maanḓa ro vha ri na vhaṅwe vhangana vhashu so ri group nyana genge nyana ya zwiṅwana na zwiṱuku so ra ri tshi tamba maunḓwane ende ri tshi tamba muvhango kha uḽa maunḓwane a ri khou tamba muvhango roṱhe mara kwamba ngoho ra tshi tamba muvhango mara so nṋe zwanga zwa zwi different nyana ngauri habe ndi vha ndi Free State sa solo hune a huna vhathu vha vhavenḓa vhanzhi ingavesa so na musi vha tshi ṱoḓa u tamba vha tea u lindela musidzana muvenḓa vhe hone habe uri zwithu zwi kone u tshimbila ndi kone na u vha koreka kha luambo na mini u tovha muvhango wa vhukuma so ndi nga tou ri zwo vha zwithu zwo takadzaho nga maanḓa vhathu vhoṱhe vhe nda vha ndi tshi aluwa ndi tshi vha sedza kha TV ndi tshi tama u fana navho zwezwi ndi henefhaḽa kha RGB ndi kha Sally Mathunzi nda tshi khou kona u dzula navho so ndi zwithu ndi zwavhuḓi ndi khou zwi takalela so it was really nice. Amba fhungo ḽa muvhango kha ri mbo ḓi namba ri dzhene kha fhungo ḽa muvhango u ḓi wana
una muloro khoyu une wavha nawo une ndi u ḓiwana u kha ḽi ḽa muvhango a fhedzisela a tshi vho swika hone kha tshimbidze kha lwendo lwa musi a tshi yo dzhena kha muvhango a ḓiphani ono vha kha iḽe ḽi ḽine ndi kala a tshi ḓi vhona a hone ngo hafhaḽa fhethu eish ndi nga si zwi hangwe vhutshiloni hanga woṱhe a thi ngo tou ḓitakadza nṋe ndi ndoṱhe nṋe muṋe. I did not only make myself proud but na mashaka anga mani ndi na vhaṅwe makhulu vhanga vha mukala vha tshi tamba na vhone fhaḽa kha muvhango mara vha extra mfesa so na vhone vho ri vha tshi mbona ndo no vha kha muvhango nda vha pfha uri ngo vha muthu sa mubebi vho takala ende vha khou ḓivhudza nga nṋe ende zwo zwavhuḓi nga maanḓa. So ndo dzhena kha muvhango nga 2018 ndi kha ḓi shuma Rugoboza ndo wana call from agent yanga uri hu khou ṱoḓea vhathu ngei muvhango vho nkhumbela ndi ḓe ndi auditione nda swika nda auditiona. Character yanga ya u thoma nda i auditionela kana iye nda vha ndo i auditionela a thi ngo i wana fhedzi audition yanga yo vha i yavhuḓi lune vho ntakalela nga maanḓa casting director vhari ri nga namba ri tou ni ṅwalela so ndi hune character ya Elelwani kana ndi hune character ya Elelwani ya bebiwa hone so vho tou tea uri vha tou ṅwalela u bva fhasi ngauri heiḽani ye nda vha ndo yela yone a thi ngo i wana mboḓi ya kha muṅwe mara vha ḓivha still vho takalela audition yanga mushumo wanga vari ri nga namba ra tou dzhena fhasi ra tou ni ṅwalela tshiṱori. ho vha hu character yenyu ya Linde. Linde okay ya Linde o ita ndingo ngana kha muvhango ngori zwa zwi tshi khou konḓa nga maanḓesa u dzhena kha muvhango. Nṋe ndo ya luvhili ndi khou ila yeneiḽa character ya Linde na ndovha nda ya futhi a tsha ḓivha ho character ya mini hafhaḽa kana ho vha hu screen testing for Elelwani a thi humbula zwavhuḓi but nṋe luvhili fhedzi. Amba fhungo ḽa agent zwine zwa vhori ndi zwiṅwe zwithu zwa ndeme nga maanḓesa musi muthu a kha hinḓo u tshima kha ḓo ri vhudza vhundeme ha u vha na agent. Na sa vha na agent ni ḓo ḓi wana ni khakhathini Miss P. U itani uyo agent? Agent ndi yone ine ini wanela mushumo. Agent ndi ine i make sure uri ni a hola. Agent ndi yone ine i make sure uri na hune na khou shuma hone ni khou shuma zwavhuḓi no farea zwavhuḓi ni khou ḽa na mini zwoṱhe sa muthu ane a vha mushumoni. Mara nga maanḓesesa mushumo wa agent ndi u tou ni wanela mushumo ende agent a i ngo tea u ni badelisa uri ini wanele mushumo. Ndo no zwi vhona na kha dzi Facebook zwa ita zwi tshi ambiwa fhaḽa no ri nṋe ndi ita ndi tshi badela 300 kha agency yanga ṅwedzi muṅwe na muṅwe. U tamba ngo fhedzi a zwi tshimbili ngo ralo. Agent kanzhi wa checka hafhaḽa kha PMA they wanna register a list of registered agents dzi hone hafhaḽani. A ri ṱalutshedze na zwa uri PMA ndi mini? PMA ndi mini ya BAM? PMA ndi vhathu kana ndi fhethu hune dzi agent dzine dza vha mulayoni dza vha dzi hone. So zwi amba uri a tshi dzhena hafhaḽa kha Google wa dzhena uri PMA ḓo vha vhona vha ḓo mu sumbedza uri it's a list of accredited agencies in South Africa. So khamusi arali a khou ṱoḓa u actor kana u presenter kana mini u sokou dzhena hafhaḽani u ḓo i wana list then hafhaḽa kha list u a kona u vha founela a ḓi vha ṱalutshedza kana a vha sendela CV yawe na mini zwoṱhe khamusi acting CV vha ḓo ḓi mu vhudza vhone vhaṋe uri vha khou ṱoḓa zwifhio arali a khou tea uri a joine agency yavho. Fhedzi agent i badelwa kana i dzhia percentage musi Pande ono hola. So khamusi kha ri Pande u khou ḓo hola 10 randa agent i ḓo ri nṋe ndi ḓo dzhia randa kha 10 randa yam. U konfesa a zwi shumi ngauri Pande ṅwedzi muṅwe na muṅwe naho a sina mushumo u khou tea u vha a khou badela agent 10 randa. Zwine zwi a fhungudza mafhungo ori kha musi muthu a ḓi wana a tshi khou tou yo ṱoḓa mishumo ngori thiri agent i ḓo ṱoḓela mushumo ndi zwone agent i ṱoḓela mushumo kana i ḓo vhudza uri ri na audition gai nga tshifhinga tsha so ri khou humbula ni ye na ngei no audition. Elelwani khoyu u khou tamba muvhango u bva tsha ṅwaha wa 2018
2018 Yes, uku tamba kha Muvhango ri kumuvhona kula ra thoma ri tshi to muvhona ku to fhira ri to vhona hada lawe fhedzi ra siko vhona hada nga zwiṱuku ri kumuvhona ko aluwa u swikela he a to vha mubvumbedzwa ane u vho to tamba ri vho to muvhona ḓuvha na ḓuvha tshiṱori tsha Muvhango tsho ri u fhela tsha fhela elelwane a kha ḓi vha hone zwa mufarani zwo vhavha nga maanḓa fhedzi ndi nga tori a zwi ngo to vhavha nga uri a zwi ngo to vhavhela nne ndi ndoṱhe ngori kha musi ndi khou fhelelwa nga mushumo nda ndi khou to pfa u vhavha nga uri lushaka lwashu lwa Vhavenḓa ndi zwone zwithu zwe zwa vha zwi khou to mbaisa nga maanḓa uri zwino Vhavenḓa kha TV habe ndi vhona unga Muvhango wo vha wone une wo ri imelela sa Vhavenḓa nga maanḓa so usi tsheo hei zwi a konḓa nahone zwi a vhavha ngori na riṋe ro rali sa Vhavenḓa na vhathu ndi nga ḓi ri vha tshi vho ri ḓivha nga Muvhango nda ndi tshi ri na nṋe kha musi ndi khou pfhuka huṅwe ḓoroboni kha musi ndi Joburg kana ndi na ngei Free State vhathu vha kona uri khaladzi hezwo zwithu zwa uri khaladzi kana makhadzi ndi maipfi ane vha tshi a guda kha Muvhango so zwo mbavha vhukuma mara nga maanḓesesa nda ḓi wana ngoho ndi khou to lilela tshitshavha tsha Vhavenḓa lushaka lwa Vhavenḓa ri tshi khou lavhelesa hune ra vha hone namusi kha sia ḽa luambo lwashu na u vhonala hashu kha television na fhethu hunzhi u vhona vhumatshelo hashu ho ima gai sa lushaka lwa Vhavenḓa nga maanḓesa kha television ngori thi azi kanzhi ri tshi ḓo tou wana muthu wa Muvenḓa a tshi khou pfupfu u hone kha zwiṱori zwine u khou ambiwa dziṅwe nyambo u khou amba ngoho vhumatshelo hashu vhona nga ri u ima gai hei pande heḽo ḽi a konḓa a thi ḓivhi ngoho a thi ḓivhi u to amba ngoho fhedzi ndi na fhulufhelo mani ḽa uri sa zwezwi a hone na ene kha entertainment industry sa Miss P mulisa mudau a hone hu na vhaṅwe vhanzhi vhane vha vha hone zwithu zwi nga si tsha fana na zwa kale ro no zwi vhona uri na riṋe ri a kona u swikelela hafhaḽa fhethu na riṋe ri a kona u dzhena na riṋe ri a kona u kokonya na riṋe ri a kona u ḓiitela futhi SABC ndi i funa nga maanḓa ngori vha ita vha tshi vula na hezwiḽa zwa uri ḓani ni phitshe show ya vheiwe so na riṋe sa vhaswa ri a kona ra swika ra kokonya ri SABC nṋe ro ḓisa hezwi ri khou humbela tshipiḓa hafha o ḓivha kha vhathu vhanzhi vhane vha vha kha nḓowetshumo ine ra vha khayo ine ya vha ya vhumvumvusi i nga vha vha act kana vhafhio na vhafhio vha dzulela u amba uri nga maanḓesa vha act vha dzulela u amba uri ni a ḓivha Miss P na musarala nga tou pfhi ndi khou acta filimu dza America dzine nda vha ndi na ni nga amba vhoṱhe vha America na vhafhio na vhafhio mara sa Muvenḓa tshithu tshihulwane ndi tsho uri ndi pfha uri ndo swika ndi funa u vha ndo bva kha Muvhango yes ndi khou tenda na khene zwi vha zwo tou ralo ndi khou lavhelesa lwendo lwawe lori Mzansi Insider Samson ndo amba uri ndi fhethu hune ra ri songo tou vhona Vhavenḓa vho ḓala vha vhanzhi kha sia ḽa kuhashele hafha kha television kana ḽa vhuhashi kha television na khene vho lindela tshetshiḽa tshifhinga tshawe tshihulwanesa tsho uri Muvhango ndi tshi dzhena kha Muvhango ndi ndi tshi ḓo zwi pfha zwo ri ndi hone ndo swikelela hafhanoni zwino ndi khou shuma hafhanoni ndi musidzana wa TV ndo dzhena kha Muvhango ngauri sa zwe nda amba Muvhango wo ri imelela nga maanḓa mani sa Vhavenḓa so role na impact ya Muvhango roṱhe ra i ḓivha so a thi khou na Muvenḓa na muthu ane anga tori na zwa Muvhango hai a thi khou ngo ndi vhona unga ri sedza kha Muvhango ra ḓi fila unga okay muthu a swika hafhanoni hai zwa kuma sa ṅwana wa Muvenḓa na ene u a ḓi fila proud uri at least ndo kona u swikela hafhaḽa Mulisa Mudau ha tu vha muthu ane o fhelela hafhanoni kha ḽitambi ḽa Muvhango fhedzi zwi tshi kha ḓi ri kani naṅwe ri khou vhona hu na khumbelo ya Wonya Lunako yo vha Miss South Africa pardon Miss P ri khou ya fo ariye a thi ri ndi tshipiḓa tsha vhutshilo hawe ndi tshipiḓa tsha vhutshilo hawe ri funa u amba nga hazwo and ndi khou nyaga uri ndi ambe nga hazwo nga nṱhani ya uri hu na muṅwe muthu o dzulaho a khou ḓivhudza uri hai nṋe thi khou ya ndi songo ya nga kha phindulo yawe uḽa muthu ḓo namba a zwi ḓivha uri hei ndi khou tea u takuwa nda lingedza ndi mafhungo o lingedza and ndi tshi khou amba ngazwo a thi khou amba ngazwo ngauri ha ngo tsha pfhukela phanḓa kha ri ndi muvhudze tshiṅwe tshithu Mulisa uri
Chitu chulwanesa ndu upenya nyofu zine wabanadzo waya Yes. waita chitu. Waya waita chitu. Ndichitepe choro trauma chine mutu mwana mwate yoba nacho. So adadaberese lwendo uri adajia cheo lini hoiti ya minuru adiwana achibototo chinaira kaizu zhabonyaru nako. Wadhiva ndichibudzisa uri Miss P zvakukuma rikho yapo na wai ndikubudzisa ngauri nanne munne ndorali atikhori uri ndokona uzviita nduri hezwila zwithu azvingorerwa naruti mara ndi zwithu zvinei ndi azvidiva uri ubva vutukuni hanga like ndikati mwana mutuku ndo aluwa ndichitarira Miss South Africa ndichidilora vona nori khamusi limwe ḓuvha ndingafana navo avala vhathu vare kha stage na mini zwoṱhe zwezwi ndichialuwa ndichikona u pfesesa uri pageant ndi mini hovha hu khou ṱoḓea mini hovha hu khou itea mini nda kona u zwi vhona uri no man heyi ndi platform yavhuḓi ha fhethu ndi fhethu hune ndi fila unga musidzana muṅwe na muṅwe wa South Africa u tea u pfuka hone nda ndo tshuwa nga maanḓa mbilu yanga yo dovha ya vhavha ndi tshi wana uri a thi ngo pfukela phanḓa fhedzi zwo raloi nda ndo takala uri ndo lingedza ende nda ndo takalela na uri just from u thoma hu na zwithu zwihulwane zwe nda ita zwino nne sa Mulisa Mudau personally ende zwo no khou bva kha uri ndo thoma hezwiḽani so namusi hezwiḽa songo pfukela phanḓa hu na zwiṅwe zwe nda ita so ndi vhona unga na elia ḽi ambelela uri when one door closes another one opens musi muṅwe munanga u tshi vala muṅwe khou vulea ehe ndi vhona ungari hu itea zwezwiḽa zwithu naho nṋe nga hetsho tshifhinga nda songo vhuya nda pfesesa mara ndi khou tou vha proud fhedzi uri okay at least ndo lingedza ḓo ḓi dovha vha futhi na next day nda lingedza huna na problem ndi khou tou takalela fhedzi uri ho vha na zwiṅwe zwe zwa vha hone out of competition iḽa ndi ḽifhio futhi ḽo vuleaho nga nṱhani ha uḽa muṱaṱisano ndi funa question so ndo kona u vula tshiimiswa tsho no pfhi Mulisa Mudau Cares Foundation ine tshine tsha vha tshiimiswa tshine tshi vha tshi khou amba kha vhaninyana vhaṱuku uri vha khou tea u ḓifuna vha khou tea u ḓiṱanganedza nga nḓila ine vha vha ngayo and ri khou dovha ra lwisa na zwezwo zwa bullying zwine ra ṱangana nazwo nga maanḓa ri sa khou ṱangana nazwo zwikoloni fhedzi na henefhaḽa kha dzi social media zwi vha zwi hone Facebook gai na gai zwi vha zwi hone zwa bullying so ndi zwithu zwe na nṋe muṋe ndo rali ndi nga ḓi ri ndo ḓi ṱangana nazwo vhutshiloni hanga ndi khou tou zhumbula zwavhuḓi uri lukanda lwanga nda ndi tshi ḓi fila unga hei khamusi thungo naka mara mashaka anga vhathu vha re tsini na nṋe na mini zwoṱhe vha ḓi mbudza uri ona na zwithu na tshithihi tsho khakheaho nga lukanda lwawe o naka u ralo ndo ndi tshi aluwa na nṋe nda kona u zwi vhona uri hai mani musi ndo naka na lwo lukanda lwanga ende na vhathu vhane vha vha na lukanda lu no fana na lwanga ndi khou ḓo uri vha zwi ḓivha uri vho naka ende a vha ngo tea u ita na tshithu na tshithihi uri vha ḓi shandukise hezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nḓowetshumo ya vhumvumvusi yo vha I songo tou vulesa nga maanḓa ri tshi lavhelesa vhathu vhane vha vha na lukanda lune lwa vha uri ndi lutswu ndi zwiṅwe zwithu zwe ene a vha khou imelela zwone musi a tshi ita khumbelo yawe yo ri u ṱoḓa u vha nyalunako wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe khumbelo yawe yo vha yo katela zwithu zwezwo zwino yelana na lukanda uri vhathu vhane nga luisimane ri vha vhidza uri ndi dzi black beauty uri vha ḓifune vha ḓiṱanganedze o amba mafhungo a u tambudziwa musi a tshi kha ḓi vha tshikolo ndi zwone zwiṅwe zwithu zwo ṱuṱuwedza uri a ḓiwane a tshi khou imelela izwo ngauri na fhano kha ḽa Venḓa ro vhuya ra vha na zwiṅwe zwo iteaho ri tshi khou lavhelesa u tambudziwa ha ṅwananyana ane u fhedzisela uri sia fhano shangoni kha ḓo ri tshimbidza kha lwendo lwawe lwa musi a tshi u tambudziwa ndi musi a tshi kha ḓi vha tshikoloni a zwi kunda hani uri a kone u ḓiwana a tshi khou kunda kha nyimele yo tou raloho ngori a si vhanzhi vhane vha fhira a si vhanzhi vhane vha fhira u khou amba ngoho so nṋe u bva he nda aluwa u bva Sasolburg he nda aluwa hone a si vhathu vhanzhi vhane vha vha na lukanda lwo no fana na lwanga lune lwa vha lutswu nda ndi tshi ḓi ri kha musi
zwezwo ri khou tamba na vhaṅwe ha u tshi ḓi ḓa maipfi o no ri Levendarish, you know, Levendarish ndi mini? So hu kha ḓi pfi Levendarish u dovha u pfi hei honoyu muthu like u confessa zwine zwa vha a zwi zwavhuḓi for ṅwana muṱuku ende hezwiḽa zwithu zwa zwi tshi mbaisa nga maanḓa fhedzi nda ndi tshi ḓi humela hayani nda ḓi vhudzisa uri kane a ri vha South Africa Levendarish ndi mini kamusi ri bva huṅwe fhethu tovha ndi sa u ḓivhi gai aini ḓi nṱalutshedza uri ri vha South Africa ende yes muvhala washu vho rali ende yes ro naka ro rali ende a songo vhuya tenda vha tshi mu tambudza ene u khou tea uri a ḓi fune o ralo ende a vha vhudza uri kha vha litsho mutambudza ende arali zwa isa phanḓa uri a ḓe hayani a ri vhudza uri na riṋe ri kone u ita mini ri kone u takutshedza ri vhone uri na ri nga u thusisa hani then ndo ri ndi tshi vho aluwa na nṋe ndi tshi vho swika na vho high school na mini haya hu si tshena muthu ane anga ntambudza nga lukanda lwanga u tou amba ngoho ende ndi nga tou ri heyi confidence ndo i wana u bva kha vhathu vha hayani ḓifulufheli kha vhathu vha hayani na vhathu vhane ndi nga tou ri mini vha vha tsini na nṋe ndi ngazwo ndi khou ṱoḓa uri na nṋe ndi thuse na vhaṅwe kha musi vhane vha 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 hayani vhane vha khou ḓi fana na nṋe uri vho vha vha tshi fana na nṋe zwa uri a vha thu ḓi ṱanganedza kana a vha khou ḓi funa kana vha khou vhona ungari vho vhifha ende zwi siho na luthihi ndi mini zwine a nga vhudza ṅwana a nga ḓi wa musidzana kana wa mutukana ane zwa zwino ri tshi khou amba u khou tambudziwa nga nṱhani uri u na lukanda lutswu ndi nga tou mu vhudza uri o naka kha ḓi fune ende a huna na tshithu na tshithihi tsho khakheaho nga u vha na lukanda lutswu u khou tea uri a ḓi rwe khana nga lukanda lwawe ende a songo zwi shonela kha ḓi fune o ralo na nṋe ndi mu fune o ralo kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine wa ṱangana nadzo sa muḓivhalea ane a vha uri u kha nḓowetshumo nnzhi dzo yaho nga u fhambana zwezwo zwa u tambudziwa mani Miss P na ḓivha ni zwi kha ḓi itea na zwino ndi nga tou ri a songo shavha a thi ngo shavha ndi khou tou zama u humbula uri ndi nga tou zwi vheisa hani nga nḓila ine i ḓo pfesesea thi zwezwo u tambudziwa mani ni a ḓivha ndi muthu ane a vha muḓivhalea so vhathu vha vhona unga kana vha ita vha tshi dzhia unga ani muthu ani fani navho ni a ḓiwana ni kha social media vha vhe vha khou ni tambudza vha khou sokou amba zwine vha funa zwi sina ndavha uri ini tshi swika kha ini zwi ḓo ni dzulisa hani kana ini ndo zwi dzhisa hani so heyo ndi yone khaedu ine ndi nga tou ri heyi yone yo ḓala vhathu vha ḓi ambela phanḓa ende kanzhi vha sokou amba zwithu zwavhuḓi kana zwo no fhaṱa ende zwi a vhavha so zwi nga vha zwavhuḓi arali muthu a khou ḓo amba kha musi na muthu ane wa mu vhona kha TV kana wa mutakalela ane a vha kha TV kana kha radio ambe naye zwavhuḓi ni khou pfhesesa ambe naye a khou mu ṱhonifha ri songo tou amba unga hoyo muthu a zwi na ndavha uri ḓo zwi dzhisa hani mani a ri ite ri tshi humbulelani kha ri ḓo lavhelesa mutsiko une wa vha hone sa u vha muthu ane uri wa bva kha theḽevishini ndi mutsiko ḓe hai nṋe kha nṋe a thi vhoni unga ndi nga tou ri mutsiko u hone thi ndi khou amba mafhungo ano tou nga ri u lavhelela vhathu vha lavhelela uri muthu a dzule tshiri kha theḽevishini u ḓo dzula ana dzi tsie na mini na mavhudzi ndi mutsiko ngori tshiṅwe tshifhinga u tshi ya kha vhathu vha na ndavhelelo dzavho dzine vha khou lavhelela uri vha u vhone wo tou rali ḓuvha na zwi amba zwori iwe nawo muṱamba anga nṋe na ra ene a sa no nṋe ndi muthu ane a thi ḓi tendeli u vha muthu kana tshithu tshine a thi tshone muthu ane like a si nṋe like a thi zwi ṱoḓi hezwo zwithu na luthihi na vhathu hayani vha ḓo ni vhudza uri na musi vha khou mbona ḓoroboni kana gai vha ḓi mbona na musi ndi na tsie kana ndi si na tsie zwi normal vha ḓo ḓi ri leda ri awe ngana vhutshelo vha ḓi ya phanḓa u khou pfhesesa a thi ṱoḓi u ḓitshilisa nga yo nḓila cause zwithu zwa so ndi zwone zwine zwa ḓa zwa affecta mental health nga maanḓa ende nṋe nga mental health yanga a thi ṱoḓi tshithu a
athi ṱoḓi kha mutakalo wa muhumbulo kha mutakalo wanga wa muhumbulo athi ṱoḓi tshithu na luthihi so ndi a lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi a make sure uri ndi dzula ndi right so zwezwo zwa mutsiko na mini zwoṱhe if ndi tshi zwi vhona uri hezwi tonga zwi ḓo mbalela ndi a ṱavhanya nda sendela murahu nda ḓibvisa khazwo muswa ni khou ḓo ḓi vhona a tshi nga ene ndi zwifhio zwithu zwine a khou funa u zwi ṱhangela u khou tea u ḓivha uri u khou ṱoḓa mini ende u khou ya gai hafha hune ra vha hone hu na zwithu zwinzhi zwo no itea ende muthu a nga ḓiwana a khou xela nḓilani so mini kana mini ni khou tea u ḓiḓivha na ḓivha na zwine na khou ḓa zwone na hune na khou ṱoḓa u ya hone ende na fara line o fara line ndi ita ndi u dzula kha zwezwo zwine no ḓivhudza uri ni khou ḓo ita zwone ni khou tea u dzula ni kha zwezwo ni songo tenda uri ni ḓiwane ni tshi vho ita zwithu zwine no vha ni songo ḓivhudza kana ni songo ḓiimisela kana zwithu zwine a ni tendi khazwo ndi nnyi muthu ane ene a sedzela khae ndi vho mmane vhanga ndi Livhu na Pulo ndi vhone vhathu vhane u bva vhuṱukuni yanga havhaḽa vhathu ndo no vhona their strength you know nungo dzavho like there is not like ahuna na tshithu na tshithihi tshine ndi nga ri a thathu guda u bva khavho and na zwino na ṋamusi ndo no vha mungafha huna zwithu zwinzhi zwine ndi kha ḓi sedza khavho ndi kha ḓi ri hei ngoho nda ḓiwana ndi tshi vho lingana na havhaḽa vhathu kana ndi tshi nga havhaḽa vhathu ngoho ndi nga takala nga maanḓa so ndi nga tou dovha nda ri mmane wanga Livhuwani na Pulufhelo u khou thoma ḓivhona gai kha miṅwaha miṱanu ine ya khou ḓa ya 10 zwa zwino ndo fokhasesa kha zwa foundation nda dovha nda fokhasa kha bindu langa la Glammed Looks by Mulisa Mudau hune nda vha ndi khou rengisa zwiambaro zwa vhathu vha tshifumakadzini so zwa zwino ri na vhengele ḽithihi ndi mu vhudze zwino kana ndi ḓo mu vhudza zwoṱhe kha vhudze zwa zwino ra ri khou ḓi tou amba na vhane nda shuma navho na vhashumisani vhanga uri kha musi ri nga ḓisa ḽavhuvhili na ngei Venḓa so a ra thu ḓivha uri na zwi ḓo vha mafhungo a lini fhedzi zwa zwino ndi nga tou ri khaye ndi we ra sedza hone zwa zwino uri ri vhe na Glammed Looks by Mulisa Mudau ena ngei hayani Venḓa ndi fhio ngeletshedzo ine na vha nayo kha vhaswa ri tshi khou lavhelesa vhaswa vha musalauno u pfala muswa ane vha uri ha nyami ha tendi u laṱela thaula musi a tshi lavhelesana na nyimeledzo yo ngo fhambana ngeletshedzo ine a vha nayo kha vhaswa ndi ifhio ngeletshedzo ine nda vha nayo ndi ya uri ni dzule ni tshi ḓiḓivha mani ndi vhona unga kha zwithu zwinzhi wa ḓa Miss P zwa ndeme ndi u ḓiḓivha na u ḓivha ende na u pfhesesa zwine na khou ṱoḓa zwine na khou ṱoḓa zwine na khou ṱoḓa thank you ngauri zwithu zwinzhi ni nga ḓi ṱangana nazwo shangoni khamusi kha vhangana khamusi kha mashaka khamusi mushumoni mara muthu a tshi ḓiḓivha ndi vhona unga u a kona u kunda zwithu zwinzhi so ndi nga dovha hafhu nda ri kha vha ḓifunge kha vha ḓiimisele kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ita tshone hu pfhunzo hu bindu kha vha ḓifunge vha ḓiimisele ende vha shume vha khou shumela matshelo havho uri u kone u naka u kone u vha vhuḓi khamusi ri sathu vala ino mbekanyamushumo vhunzhi ha vhaswa musi vha tshi lavhelesa zwine ene ita zwone ndi zwiṅwe zwa zwine muthu u a ḓi kona u zwi ita a ḓi ri nṋe thi khou ita zwa tshikolo ndi khou ita zwone ngauri kanzhisa vha tshi khou lavhelesa mafhungo a dzi audition kha ḓi ri vhudza zwa uri pfhunzo ndi ya ndeme hani kha muswa muṅwe na muṅwe ane u khou tshila wa musalauno pfhunzo ndi ya ndeme Phande pfhunzo ndi ya ndeme nga maanḓa abe na zwino a si uri ni nga ri a thi khou ita hezwiḽani ndi khou ita zwa TV ngauri zwa TV ni zwi tsha na henefha ri khou tshi ṱoḓa tshikolo tshi khou ṱoḓea tshikolo na henefha you know so a huna uri ndo tshi shavha tshikolo nṋe ndi khou ri kha vha dzhene tshikolo tshikolo ndi tsha ndeme nga maanḓa nahone kha hei industry yashu zwithu zwi a ṱavhanya u shanduka nga maanḓa ṋamusi ndi Mulisa na Miss P ndi 2025 nga ḓiri 2027
haba ono jena rabelani na muṅwevho u konfesa so nina pfunzo yanui na zwiḓivha uri namusi hezwi zwi si tsha tshimbilai kana ndi si tsha ṱoḓa u zwi itai ni a kona u ita zwiṅwe so mini kana mini vhathu kha vha dzule kha pfunzo dzavho pfunzo ndi ya ndeme nga maanḓa nga u tou pfufhifhadza zwithu zwa vhudavhidzani zwone zwi khou kwama kutshilele kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha sa vhaswa nga nḓila okay ndi Mulisa Mudau _ hoṱhe kha mbudzo uri zwi khou ri kwama kutshilele kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha nga nḓila ḓe ai nṋe ndi khou mara ro namba ra muwana na hanefho ndo namba ra muwana ende ndi khou mbudziso nga nṱhani ya uri thi amba mafhungo uri vhaswa kha vha ḓifulufhe tshiṅwe tshithu tshine tsha khou ita uri sa ḓifulufhele ndi zwithu zwa vhudavhidzani na mutsiko ri hafhaḽa zwone zwi hone fhedzi and a si zwithu zwine zwi khou ḓo ṱuwa social media has taken the world by storm and ndi zwa ndeme uri na iwe u Miss P wo dzula hayani u zwi ḓivha uri zwine wa khou vhona zwone hafhaḽani a si ngoho tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe mvesa so ni songo vhuya na ḓipanga kha mutsiko une a u ngo tea ni songo vhuya na pfa ni khou ḓidina muṅwe na muṅwe kha ite zwawe nga tshifhinga tshawe a sokou vhuya a ḓi panga kha mutsiko no khou ri mini fhedzi ai ya dovha ya thusa futhi social media ngori na mishumo i khou ḓi wanala na ngei na riṋe ro rali vhane ra vha na mabindu na kona u posa mabindu ashu hanefhaḽa muthu wa kona u ḓa kana u Venḓa kana u Pitori kana u Gai wa kona uri fhedzi a ri message kha DM a humbele u order a order zwithu zwawe zwi swike so i ya thusa social media ya dovha ya vha na problem so ndi nga tori muthu u tea u ḓivha uri u khou tou i shumisa hani kana u khou i tambatambisa hani Mulisa ndi khou livhuwesa nga maanḓa u swika kha madekwana ḓuvha na musi a vhe na madekwana a vhuḓithela thank you livhuwane kezo mthitshiriso wa Phalaphala FM mashina mbekanyamushumo ya namusi ka ḽaiburari yo tshimbila nga u tou rali ndi tshi tama u livhuwa vhathu vhoṱhe vho thetshelesa ndipo hone vha vha hone nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vha tshi tikedza ino mbekanyamushumo na tshiṱitshi tsha Phalaphala FM musi nṋe ndi tshi takuwa hafha hai a huna nga iṅwe nḓila ri khou mafhungo ane wa ra ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya dzine vha khou ḓiselwa nga Blue Monkey u bva kha Miss P mveledzi Chiṱagon na lupenyo ngei mitshini a ḓovha madekwana vhuḓi Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM